phikelela siphikelele kuze kube ukusindiswa kwemphefumulo yethu. Uthi omunye umzekelo ngelinye ilanga inkomo isuke namazeze noma amakhizana. Iyathatha inkomo iyofaka ediphini sonomuntu wediphi. Mayingena phakathi ediphini inkomo iyaphuma amakhizana asuke ngaqathakile kodwa hamba qathaka ngendlela. Yeah. Amen. Kuze kube ukusindiswa hamba lapho nje bazalwane. Kuze kube ukusindiswa kwemphefumulo yethu. Ahambe qathaka endleleni. Hambe qathaka ngoba usengene kuphi ediphini. Yabona zakho ukuthi ubani iminyaka ewu20 noma ewu10 noma emingaki usebandleni kodwa usenza into owakuyenza eGibhithe. Amen yabazalwane. Izinto owuzenza eGibhithe usula 10 years usebandleni kodwa zisenjalo. Ufebe bowenza eGibhithe usabenza ngaphakathi. Kanti uthini kanti? Amen yabazalwane. Yabazalwane. Sinabo ukuphekelela kuze kube ukusindiswa kwemphefumulo yethu. Ayikho into eyihlazo nje ukuhamba nomzalwane. Elokhu afika enkonzweni usenza into akakhuli. Sangela ubisi 10 years usamtshela ukuthi hayi bo njalo level. Hayi bo njalo siyahamba. Usabhala ukuthi lo muntu akaphunyuli. Amen. Amen. Singaba ukuphiyelela kuze kube ukusindiswa. Uyazi ngibona kanjani umuntu ongaphiyeleli nongakhohlwa uyambona ngafika. Yeah. Akalalele umfundisi akalalele udala incokozelo nje. Akasalawuleki ngoba akekho nomtshenayo akekho la khuzwa khona. Akulula ukuthi azokhuzwa. Amen. Hallelujah. Ngiyabophekelela abazalwane kuze kube ukusindiswa kwemphefumulo yethu. Siphikelele evangelini besidwengula. Siphikelele kuze kube ukusindiswa kwemphefumulo yethu. Mase sifike esigabeni sokusindiswa kwemphefumulo yethu ezinto sishaya indiva. Hallelujah. Mase sifike sasifinyelela bazalwane kubambeleni naye uNkulunkulu. Thixo esesibambile. Khona into singakhutshwa.